Nandam chiang na mo lungmali phosin nan kut kanin tlai than ha thong hi kul langa no hong ni sauri jiang lai thong chim na kan rak tang lai mai un tha bor ka si ram thang lai a tol chung mi zali song gwa thin chung klik zot nak in anzo nun nak liam mi song an chiang ram thang lai min dat matupi complete le Palawa peng chung a tual chung mi zali somriat liang chu chung klik zot nak in anzo I chu chung a nun nak liam mi zong an kong chin Delhi Health CHO ni February nga a an than aliam cha thong ni kulali December kha chen chaw shong in kan thai kho mi a chung klik zot nak in azo mi ha chu min dat peng a min nung zale som li thum matupi peng a min nung zale som kwa complete peng a min nung kulali le Palawa peng a minung zale kulali ti in andi lakfon minung zali somret khat ansi chu chung a nunak le min ha chu Palawa peng a kumkhat tang hak chia panti mindat peng a kumkhat tang hak chia pakhat le upa pakhati in andi lakfon minung pali ansi chang tia chin Delhi Health CHO ni anlang der chiram khang lei a achang choma mi chungpil zot nak chu minung nun nak tiang aliam khaw mi zot nak thalo asirwang a mizapi ni kaniral rin a her tia chin Delhi Health CHO ni anthan mi a anlak tar chi Matupi khopi a minung thong hi strong an kyo than sangkong CDF matupi brigade 1 ni achim chiang matupi khopi a Bazam nak hun in tual chung mi a kyo than ni anumpa chang I minung thong hi strong an dak kyo than chang tia matupi khopi ahum haktu CDF matupi brigade 1 in chimna ngorngai tu salai boy ukni achim CDF matupi brigade 1 in chimna ngorngai tu salai boy ukni chun matupi khopi a arak kyo than chang mi hi minung thong hi strong an si zarkhat nu zarkhat in minung kan kar chinlang mang tia chingwar a achim SSRL shang ni no ngai na anla khan a matupi khopi a minung thong sha shong kwan sa aliam chia thong hi kulali kum I matupi peng ka daw ngak rong a minung thong nga liang ralan shel I chu chung a minung thong thung shong chu anai na kwan ha a ani dor ha adang thong hi shong tu chu India Mizoram Rampol chung a anzam ha tia thai si SSRL shang anung tilaw nga matupi khopi chung I minung anung na mungha a chun kop chamfer nga kantua di chang na in SSRL shang sakhan kong kam lai tu chu boma khawri ni asi chamfer nga kantua di ri law tia CDF matupi brigade 1 in chimna no ngai tu salai boy up ni achim chap matupi khopi chu chim brotherhood le tangte phunha ni aliam chia thonghi kulali jungkol lakwa a tlamthingte in andak lak I CDF matupi brigade 1 ni zatlak shwena ankalpi choma liaw tia thai si Malaysia in ramthumna kalding minha ni timlap na ngai loading le milhen ahang mi polsin in iraring chioding in ACR ni anthan American chawza ni refugee a chawhan lo chungkhol chu Malaysia ram in ramthumna ka akalding minha ni alhan kan in timlap na ngai loading in le milhen ahang mi mishok shol polsin in iraring chioding in Malaysia shambun Alliance of Chin Refugee ACR ni anthan ramthumna kan kalding changlai ti mi ruachanna ruang a rentuan mi ngol hakchia siang in kaitar le ngei chia mi theory zuar ti bantuk pol to allowing le aran nak in ramdang I nalan khonak nga kan in bom lai ti in phone in hanan ton swal a chun izum loading aselai tia barin pek nak song antua ramthumnak I nalan khonak ding a kan in bom chimshim lai ti in bia an kam tu ha sikwaw a tangka pek loading refugee case ren rangdeu in akal khonak party in tangka hal ahang mi pol song zum loading le atu bantuk in hanatong mi pau ni trombo ngai tum ha sin a theitar nak to cheuding in ACR ni anlang ter American chawza ni refugee pol a chawhan mi na chu sponsor ni au mi ansina in arenak in anchua khonak ha sponsor zong ni zeiphan antua kho mi a umlau America chawza UNHCR IOM RSC trombo ngai tum ha sin in
kung te in pe tlai nak lawa chun ram thum nak I lan kho nak ding kong he pe rai in zeben tuk chakwat man zum loading asel lai tia Alliance of Chin Refugee ACR ni an than mi a an lang ter Mizoram a chinmi pathum sin in rithai si tamngai antai India Mizoram ramkul champhai pengkom le aizol khopi chung a chinmi pathum le asam rammi pakhati in andi lakfon minung pali chu February nili a rithai si tamngai he antlai nga kong ko chumthong zap nak ni an lakter Mizoram rithai si dautu punha le asam rifle ni champhai pengkom India Myanmar ramri teutiva a chinmi panhi sin in rithai si tlang ke jin ni arit mi tlang thong kul zan ni antlai rithai si pol he antlai mi na chu chinram tidim pen bukphir khwami zamngai no kumsom thumpa rukle bulfek khwami sunglam thang kumsom thumpa nga ansi chuban tok thiam in aizol khopi lunak I a ummi khatla khwa zong a chinram phalam pen khomoi teu khwami kapchina kumsom thumpa li le Asam ramkul tol chungmi naman udin kumsom thumpan hi chu rithai si bingrang zanhi somli ru kezi aritmi he antlai ha tia All India Radio News aizol ni alang ter atu bantuk in rithai si pol he antlai mi ha minung pali chu tongvo mai tung ha ni kung te in gantat nga anpe ha lai tia thai si Memoram hakcha noi ruk leng bom chen an her kong UNICEF ni an than shamna mitlai in boinak afanak hun memoram a wal chung mi noi kul shong noi hlai kwa point pakwa ni minung hoi chung zonruanak a bom chen an her I chu chung a hakcha noi ruk leng noi par ruk point pali anital kong United Nations International Children's Emergency Fund UNICEF ni February ni nga a an than atu bantuk in bom chan a her ming hak chian ha chu Myanmar ram hak chia chiao thum chung a chiao khat ding an si boinak ruang le an himti lo ruang a umnak hun chuatak in azam mi an si I bom nak an hu kho lo ruang zong a Myanmar ram hak chia noi nga ding chu fi mun chong kho lo chu pin a hang hak chia noi khat leng zong zot nak in an ni ven him kho nak ding a vaccine ani chun khauti na lo I valai chung ram vel te lak a vaccine chun ri lo mi hak chia an tam bik nak ram pakhat a atal hak chia noi nga ling zong vitamin an chambau I bom nak an hung lo ruang a hak chia tampi chu an nun nak cha a thin phang ngai an si tia UNICEF ni an lang tek chian ha chu an chan alon han a zoral in bom chan an her I bom chan tu an ngei lawa chun an ma chan long selo in mai lai I an fale chan tiang ti anungai mi asi tia United Nations International Children Emergency Fund UNICEF ni an than mi a an lang tia Kukai peng ang hak chia pali ni bomani lamsol I minung panhi nun nak aliam adang panhi liaman tuar sianam ko chaklay kukai peng nan sang kwa ang hak chia pali ni put in sarchomi bom ani lamsol cha a minung panhi nun nak aliam I adang panhi ni liamman tuar kong Town Ralkap Tian Alien ni February ni ruk a anthan aluan cha February ni zalay sanga khan Tiva I nga an tlai leo a kut in sar chommi bom ane lam sol hi asi bom lam sol nak in nun nak liam mi ha chu kumling hak chia pakhat le kum nga hak chia pakhati in minung panhi an si tliam ha tor min ha chu kumkuang hak chia pakhat le kumret hak chia ti in minung panhi an si I sizung a an kalpi ha tia tian ali ni an lang ter aliam chia thongni kulali October ni thungzong a ko khai peng loi sai khwa a to chungmi pa pakhat song in zo satil na akul deu a bomalam sol I anun na aliam tia thai si Zaya yelam pi chung SSC chegei anka I minung panga anthi tiam toar antam maram ko ye peng tam phu zaya yelam pi chung I a ummi kondo kwalin hinsong ko kar haidon pong a umhun kwarmi SSC ral shang chegei sakhan chu ko chung sham tai punhani anka na I SSC ral shang lei in minung panga anthi kong New Mon State Party NMSP in Trongwang tu pakhat ni achim February ni nga jinglei swimya lam paruk luk a
Kondo Kwalin hi Songkokar I a ummi SSRL Strang Thazang Somni Shrongni Omun an Kornak Chege Iskanchu To Chong Shamklai Panhani Lutho in Anka I Swimelam Pakat Chung Shrong Kapni Kar Kadau Na Kachuak Chukadau Na Kachun SSRL Strang Lay in Panganak Kamlo Anchi I Yamtor Mi Song Antangai Tia Thai Si Kadau Na Chan Chung A New State Party NMSP Shamklai Pu in Kalka pakhat ni lemha fak tuklo atwar kapni kar kadau ngak adi nu a Asia tlang I shambut mi Kamaya zathum somni thum battalion le Kamaya zanga somle seri battalion in SSRL shampol ni dupau in shamngan anka tia thai si KNLA sin a SSC pali shamnam he anifon Tering tari ram chanzong a SSC pani su PDF sin a anifon Paguram 10 Chauchipeng a Shambudmi Kamaya Zanga Somriatli Battalion in SSRL Shang Pali Chu Mai Thazun Thum He KNLA Sin a Anifon Kong Karen National Union KNU ni February Neruk a Anthan Alwantia February Nili a Kamaya Zanga Somriatli Battalion a SSRL Shang ni Sham in Valkap a Anlutar Min Ha Minung Pali Chu MA1 Mai Thazun ni MA4 Mai Thazun Khat Wan Fang Somsari Pangale Wan Bom Pathum He Karen National Liberation Army KNLA Battalion Pakwasin a Anifon I Singsha Chiao Laksong Anpit Tia KNU ni Anlakter Chuban Tuk Chiang in Taneng Tari Ram Chan Review Pengle Tawai Pengzong a SSRL Shang Pati Chu To Chung PDF Sin a Anifon Tia Thai Si Aluan Chia January Kulariat a Tawai Pengshambun Kalaya Zanhi Sobuk Sari Battalion in SSRL Shang Pakhatle Yepu Peng Kampa Muram Shambun Kalaya Zanhi Somsari Pathum Battalion in SSRL Shang a Sham in Lutaratong Mi Pakhatsu To Chungsham Tai Punhasin a Shamnam Lo in Anifon I Singthum Veve Laksong Anpek Tia PDF Thonglak Nakshampi Ni Anchim Shebo Peng Paka Pasin a Pitu Sitpan Hi Shamnam He Anifon Sagaram Chan Shebo Peng Kong Shebo Peng Yang Kan Kwa I a Ummi Pusoti Sakhan in Pitu Sitpan Hi Chu Shamnam He Miza Pisin a Anifon Kong NUG Chauza Runven Na Vunchi Zungtang I a Ummi Shebo Peng Paka Pani February Ninga a Anthan Aluantia January Ni Somthum a Shebo Peng Yang Kan Kwa I a Ummi Pusoti Sakhan in Pitu Sipakhatsu Karbai Mai Thazun Khat Kwan Bom Patni Kwan Fang Zale Somriat Le Bomlung Pakhat He Miza Pisin a Fon Tia Thai Si Chuban Tuk Chiam in February Ni Zong a Chu Sakhan Chiam in Pitu Sipakhat Song Karbai Mai Thazun Khat Kwan Bom Pathum Le Kwan Fang Zale Somngali He Miza Pisin a Fon Ve Tia Thai Si Miza Pisin a Fon Mi Pitu Sipani Chu Shebo Peng Paka Pani Lunglom Te in Kandon Ha I Langka Zong Kan Pek Ha Pin a Thate in Kan Zau Khan Ha Atu Bantuk in Kan Sin a Arak Ifon Min Ha Sin in Adang Fon Adu Ve Mi An Umri Kong Zong Kan Thai Tia NUG Chauza Runven Nak Vunchi Zong Tang I a Ummi Shebo Peng Paka Pani An Than Mi a An Langtar Chi Hapom Peng Kom Battalion 1 ni January Thachung a Kadaw Nak Voikua Antua I SAC Pasha Lehang Anchi PDF Thanglay Ram Strategy Kulanga Hapom Peng Kom Battalion 1 Spring Warriors Kolum ni January Thachung a Nyawle Pem Peng Kom a Tanglay Le Drone in Kadaw Nak Voikua An Kalpi Kong Spring Warriors Kolum ni February ni Ruk a Anthan Paguram 10 Nyawle Pem Peng Kom Chung I SSRL Shang ni Onghun An Kwarnak Punhana a January Thachung a Tanglay in Kadaw Nak Voinhi Le Drone in Kadaw Nak Voisariti in Operation An Kalpi Drone in Kadaw Nak Atuatun Hachu Hapum Peng Kong Battalion 1 in Drone Team ni Kongkazariat Panga Drone Force Ifon in An Kalpi Mi CE Kadaw Nak a Bomlung Pakul Shong An Hantia An Lakdar Hapum Peng Kong Battalion 1 ni Tanglay Le Drone in Kadaw Nak An Kalpi Mi Chanchung a SSRL Shanglay in Pasha Nak Lomlo An TE Adang Panga Nak Lomlo ni Liamman Tuar Daw Tan Nak Shamplai Pu in
kalka pakhat mi hliam fak tuk lo atuar tia Spring Warriors kolum ni an than mi a an lang ter KNDF sin a sham in SCC a lutara tong mi minung pakhat shyamnam he a fon karani ramkul bolakhe khopi shambun Kamaya Zali Kulakwa Battalion a sham in SCC Ralshang a lutaratong mi minung pakhatchu shyamnam he mizapi sin a fon kong Torem ni Nationalities Defense Force KNDF Battalion Pakwani Anthan Alwancha February ni thum a SCC Ralshang kutsung in harngai in arakchuak I MA11 Meithal Zun Khatle Kwanbom Pathum he KNDF Battalion Pakwasin a afon tia thai si amadu thim nak selo in kalka plak ding in chamcho fung anzu tarcha a avoi khat nak essential shang training a sham in ankot mi asi tia KNDF ni anlak ter kalka training adi nu a bolakhe khopi shambun khamaya zali kulakwa tang battalion a anchia I aliam chia thongni kulali junkha a khan garam ni ramkul arak phan tia thai si aliam chia thongni kulali December hai khazong a essential shang pali chu maithal jun thum he KNDF sin a anifon I thathum chung a andi lakfon SCC panga chu KNDF battalion pakwasin a anifon tia Karamni Nationalities Defense Force KNDF battalion pakwani anthanmi a anlang Karan ramkul a sham in kwat atong mi ramdang mi somruk leng chu BGF ni Thailand a an kwat than ha Myanmar Thailand ramri karan ramkul miawadi pengchung a lentron tarding in sham in kwat atong mi ramdang mi somruk khachu February ni ruk a Border Guard Force BGF ni number panhi ramri thaidon in Thailand ram a an kwat than ha dia thai si atu bantuk in an kwat mi ha ramdang mi somruk khachu Thailand Ram Deputy Prime Minister le Ministry of Defense ni an chawhan ha I anma le anram chiaw a an ko than ha lai tia Thailand Ram thongzam na the reporter ni alang ter BGF ni an ko than mi ha ramdang mi ha chu taluk ram mi somthum kwa Kazakhstan ram mi pakhat Indonesia ram mi panga Ethiopia ram mi pakhat Pakistan ram mi pakhat Malaysia ram mi pakhat le India rammi hei thumti in andi lakfon minung somruk khat an si tu sin kan thong chim nak chu ma vel in kan dong tar ri lai longmali post tha zang akan pe tu nandi lak chung a kan nelom tuk longmali post Facebook like follow le YouTube channel a subscribe or kan to pet ding in kan som